นี่ตัวKonyak Heritageเจ้าลักจิน Hello, welcome back to my channel. Achi ta notun video loina aise. Itu video ki ase bole Leangha Baptist Church laga youth khan Konyak Heritage sapa korole karne lethra khan phelai dola karne aina ase. Itu ki la aise bole man hachira noile paisa lole karne ahan hoi nichola chaka to nichora sapa koro lagi nichola chaka to sapa korina nichora sab lagi nichora maintain koro lagi koina man inaga phapna korin aha ase edu karne man Leangha youth khan kinaga kam kori ase Leangha youth khan kinaga jete lethra khan phelai ase edu khan aro sai thakibi aro notun manu thakisile subscribe kora na paru te gone edu channel thank you moi kam na karu kaise kile mane video lobe photo khichibi na kaise thank you so much
Man mai do perai na tikai jere video ke. Kam kudin na kam kudin na kau video kan nam ni. Aji ada ada Konyak Heritage site ada. Heritage complex laga. Plastic waste garbage kan siapa guru ada itu kita boleh. Leangha Youth Ministry nama dia. Thank you. Hello mbak. Ini atau Konyak Heritage Chawlak Cina Leangha Youth Ministry lan tumalai bukan layang Kong kumbu plastic lan cawa soyang tumat kong kumbu wan becak atau yang ke anda tahu kampung kong kumbu cawa yang sa nak anda sa tumane ihu gua tuma nawe naw silan disi kemal lailak Cina anju apalan ma macam nang atau macam gua yoye habu an pikir disi kemal juice jing yang atau plastik atau mawin yang ata angke atau yoye habu yoye ying bu atau akan jam atau kia dustbin atau makwin punya deh atau kia win atau ke saya yang tuman jika matang numan yo pai doku atau humble request atau China tamna. Thank you.